بنا رب العزت نا بابر کتنگا پنان عزت مند اورو کا آغا قادر شاه اور نمرنگ الفطرة ٹی وی عزت مند اورو کا نوجوان شاعر اسنن تو ہے نو والله کچاری کرے نے یعقوب راز بھائی دانا سے شعر اس نشنا بابت تس نم بنگورے یقیناً باز پسندم کرے رے این والله دی دعوت سنن بخیرت راز بھائی طول بخیرت آقا جان تب جوانے اللہ پاک ٹھیک ٹھاک ہو رہے خیر خیروانی ہے طبیعت تک سیٹ ہو لکی جانا کو اللہ پاک نہ کرے ان ٹھیکی ہے اس کی مخلوق مونور باز پسند کرے نو میں مرشد بس دانما میرے اللہ دا مخلوق نہ میرے کی نہ شاعری پسند کرے دوست کرے رکھ او کمال تو داس کا نہ نیٹی اف اور نہ شاعری ٹی ام اف انا ماشاءاللہ جوان شاعری تو جی داوار را کی دا احتجاج مننگٹی نہ نیاڑی تا لانگ مارچے پور ہمننگا پورا مننگا گودی مارنگے ایلو نانا ایڈا کو نانا لمغا کو جی جی ہرا پیشتمانو پورم نو احتجاج سیٹ تو اندانا والے شاعری سے جی مرے نے جی مرے پر ہم نہ احتجاجے پو مرننا مزاجے پر ہم نہ احتجاجے پو مرننا مزاجے اللہ تینا رواجے بے وسا کنا راجے کن سیند کو آماچے خلقاتو مٹور ناچے دا آخری لانگ مارچے نیاڑی تا لانگ مارچے مرشد مونی لکانوٹ نیاڑی نہ دوٹی اللنگ نیاڑی روڈا گرنگ نیاڑی ظلم کننگ نیاڑی دکھ ہیتنگ رسم ارا رواجے اچھو رسم و رواج سیٹی اف رسم ارا رواجے دا آخری لانگ مارچے نیاڑی تا لانگ مارچے تصویر کسس حرفے کسمار تینا پٹے تصویر کسس عرفے کسمار تینا پٹے است لم سینا سٹے ہر جا گغانے پٹے تخکاتو مانی تاجے دا آخری لانگ مارچے نیاڑی تا لانگ مارچے منتوار مرشد تصویر کسس عرفے کسمار تینا پٹے اس لم سینا سٹے ہر جا گغانے پٹے تخکاتو مانی تاجے دا آخری لانگ مارچے دا آخری لانگ مارچے مونی لکانوٹ نیاڑی نا انتشانے ملخوانی اور قرانے نیاڑی نا انتشانے ملخوانی اور قرانے لمہ پار جنت دا ربنا فرمانے انت پان دا سماجے انت پان دا سماجے دا آخری لانگ مارچے نیاڑی تا لانگ مارچے منتوار مرشد منتوار نیاڑی نا انتشانے ملخوانی اور قرانے لمہ پار جنت دا ربنا فرمانے انت پان دا سماجے دا آخری لانگ مارچے نیاڑی تا لانگ مارچے اسے پین انترے سے ننا سردار میر متبرہ تازیا ارا کہ اینو دا ظلم خننگو واللام چھپو تو ظاہرے کہ ہمیں ظلمان زیادہ ای تو سمجھوا کہ نن تو ظلم ننا کننگٹیو کسس ظلمٹی چپ مسم تو ہمو برابر شریک ہمو اسا مرک برابر مرک ہمو گڑاٹی تو سردار چپ مفینی داوار چپ مفینی سردار چپ مفینی داوار چپ مفینی مارنگ تو مرحسے جا غمخوار چپ مفینی نئے میر نئے کے خانے انت مس بلوچستانے نئے میر نئے کے خانے انت مس بلوچستانے ووٹاک ننا نماؤ ووٹا گفتاو دیرتا مرے اندا ننا ووٹا گفت ملے رہے ووٹاک ننا نماؤ واپار چپ مفینی التینا ولدا ڈاجے دا آخری لانگ مارچے نیاڑی تا لانگ مارچے آغا جان اسپین آستائی اس لکانو ٹھائی کندہ پنجاب پولیس نازی گیا کہرا نانا نیاڑی تو ورا گڑایو کریر الکورو خلکور گرار تا تو بائی دی دن کھتو اسے پائے پوکر تینا پولیسے پوکر تینا پولیسے فرہون دا ابلیسے پوکر تینا پولیسے فرہون دا ابلیسے کر ربنا خلیسے او جائلے خبیسے ننتو نما علاجے دا آخری لانگ مارچے پر ہم نہ احتجاجے مکتای تلکانٹ گوری چرسو تڑو کا
गोरी चरसू तड़ोका नत्ते तो पूतड़ोका गोरी चरसू तड़ोका नत्ते तो पूतड़ोका खनते तो गुलगुलुआ जौजे तो जुस्तजुआ याकूब तखसनी लाजे दा आखिरी लांग मार्चे न्याड़ी ता लांग मार्चे मिन्नतवारा का जम मिन्नतवार गोरी चरसू तड़ोका नत्ते तो पूतड़ोका खनते तो गुलगुलुआ जौजे तो जुस्तजुआ याकूब तखसनी लाजे दा आखिरी लांग मार्चे न्याड़ी ता लांग मार्चे मिन्नतवारा का जम वाह 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 सलामत मरिस बाज मेहरबानी इज्जतमंद औरों का यकीनन नुम याकूब भाई नारा शायरी अस्ताना खुलासे पो मसूरी के असी पुर हमनो एहतजाजस लांग मार्चस अक्तुदास के दानियाड़ी ते पेशतमिंग तो इल्लिता वसे अगर पेशतमा सुर तो अरबाब इख्तियार दाफ्ता काटुमा दू इतखा के दाफ्ता मसले बिंगा के दामासुमा कंत फरियाद से सुनो अंत बिनिफिंग ख्वारे उफ्ता मसला अंती इस्लामाबादी बल्ला और समझार के उड़े करे अराबिनो का कोफ्ता खफक उड़े खुड़को खफरता कामपान किनना दा मसले नी अल करक बजाय अलना के मसला अल के उदा दी बिगाड़े फिर ऐनो पंजाबटी मंदा मजलूमाती की आवाज़ बुलंद मस ऐनो सरदटी मंदा मजलूमाती की मासूमाती की आवाज़ बुलंद मस बलूचिस्तान ना कोना इटी यंदा तवार तो सिंधटी तो दादी अंते दाखस वद फिंगा तो बायदे की दा मसलगा की रटीमा मरीरे अरबाब इख्तियार ताकत वरे अरा की ताकत तखिक मसला ना अल्लाह ओड़ा अक दा मरे की उदा मसलगाते अलके और बिने नन वज़ीर आज़म बेवसानंत गिला करोन दों कि नना असी प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर बलोच साहिब तकलीफ सिटना पारे उना लॉटरी पेशतमाने नन सेनेट ना चेयरमैन अनंत गिला करोन उदासम वोटाते की दर दरा चक्कर करने गठिए चीफ जस्टिस साहिबान अरा कि नना उम्मीदा को वाबस्ता सुर नने मायूस करे बरो का प्रोग्राम इसका इजाज़त खाना अल्लाह ना मानटियों